ya muno. Personal hygiene, hygiene ya mwire, hygiene ya ona gwe ciana. Korwo ni twana tukithii cukuru tukabota kubewa itambaya riria kwina kabebo niguo matikanyitanie homa muno. Na ringi na ringi pia ugakora personal hygiene ni koragwa enyibitwe muno, especially kuria kwina andu maingi ta thokoni kana cukuru kana mathibitari-ini. Koguo kana ona andu aria travelers aria marathi na ndege na mbathi ni twagirwe ni gukorwa twina away buria tungibota andu magakorwo makietha mbajara ona riria kuna functions andu makabewa mai wega niguo mabote kwithambia njara, na aria mangibota kugura wipes cia kwithambia no magure. Environmental health again, ni turona buria kuna mathina ma climate change na to climate change tondu tungiroria mirimo mingi ta vector-borne diseases, water-borne diseases ni iraretwo muno ni undu wa our environment buria ikoretwo igikara. Korwo ni maria mai riria kuna mbura andu ni mabote kwinjira tu mikaro niguo mai maka drain wega thiini wa micii itu to avoid maundu ta malaria na ringi kusengia compound itu niguo tubote kunyibanyibia rwagi ruria rukaga ni undu wa bushes around our homes. Ni twagirirwe ni kwimenyerera muno also mai aria turabota kunyua ni undu taria kuna maria ringi pipes ni iturikaga, koguo mai magatuika contaminated, magakorwo me dirty. Tusamukie mai tungibota na korwo ndova kube na mwaki ungisamukia mai ni wagirirwe ni gwikira kindu ta chlorine niguo makorwo me matheru. Mirimu iria mingi iroka muno ni undu wa maundu acio athatu: personal hygiene, our environment, taking care of our environment, kubata na mai aria mathukanu. Ringi na ringi ni turona ati andu riria mena gukunja ringi na ringi ndungibota gukorwo wikuirite mai. Koguo ni tukwambiriria program iria tukabotaga at least one day in a month o andu makeumiria tukabota go clean our environment, tukabota nginya kuthomithania o taburia CHPs maitu marathi na mbere magitutomithagia na tondu ni moi ni twa trainire tugikit andu aria maretwa community health promoters aria me micii-ini itu. Koguo ithomo ino ni ikuthi na mbere health promotion tukithomithagia andu buria magirirwe ni gwika na kuririkania aciari aria mena twana tunini. Ciana ni ciagirwe ni gutwarwa immunization na makanina doses cia immunization icio na makabota niguo matikarware mirimu ta polio kana mirimu iria ingiretwo ni undu wa kwaga kuthiria doses iria ciagirire. Madam PS, Akenya no marathi na mbere na gutangika mathibitari ni tondu mathi marakora dagitari matiriko. Dagitari maruga mbeca iria muramahe tiria marenda ni uboro wa ma. We are in the middle of maundu matemega ni undu madagitari ni mate wirani wao, na buria ngwenda kwira andu ni ati thirikari ni releasete 2.4 billion cia kuthii kwi doctor interns, na nikio turamoria ni wega macoke wirani tondu ni tu releasete nginya marua cia interns magirwe ni ku report station ni ciao, na ngamera ati 2.4 billion no mone ati isumbesa ni nini, no tukauga atiriri thirikari thaino itingibota kuriba the 200,000 iria marenda, na nikio turamera macoke wira. Angiona mbeca icio itiregana, we are still on the table, no turaria no riu meku in the streets tungibota ku discuss yate, and we have to agree to disagree, yeah, and agree again.
koguo ndingimoria na gitio ni macoke wira nigu tubote kuthi na mbere na discussions icio marenda to discuss na kwaririria mbeca icio marenda kubewa, lakini for now the 70,000 iria thirikari iramaba bau nibo thirikari ingibota gukinyia the 200 maybe in future no riu gutibata still ringi ona no abewe the 200 then at the end of it ukakosa kazi, koguo kaba was the 70 then to discuss buria ungibota kwandikwa so that you can earn whatever that you want. But for now we would request them that the doctors, our dear doctors, macoke wira. Thank you.